duše moja, česnjejšuju i slavnjejšuju gornjih vojska, Jevu prečistuju Bogorodicu. Veličaj duše moja nje. Visoko prečasni oci, draga u Hristu braćo i sestre, pomaže Bog. Rekao je Matija Bećković, kada jednom dođeš u neki grad, a taj grad se zove Valjevo, to biva obično kasno. Ja sam lijepi slobodarski Nikšić došao prvi put 1989. godine na takmičenje iz istorije. Dolazio sam u njega i kao fudbaler i kao glumac, tu je moj brat Aleksandar Jelovac, društvo Kenebek, neka smo punili, bilo je i do 900 ljudi, ovoliko ljudi koliko je sad ovdje bilo na bini, bio je puni onaj gornji i donji dio, ali mi je drago jer nisam ni sanjao da ću biti u prilici da nešto i ozbiljno kažem u ovom slobodarskom gradu, a ta 1989. godina, malo ću biti i ličan, možda ću biti bliži vama, subjektivan, da pričam nešto malo i o sebi, kroz prizmu vladike Nikolaja i njegovog uticaja, jer je u moj život unio najljepše trenutke radosti i sreće i 1000 vječnosti da imam, ne bih mu se mogao odužiti. Te 1989. godine, kada sam prvi put ušao u Nikšić i osjetio slobodu i intelektualnost ovoga grada, i kažu da prvi utisak koji steknete u jednom gradu, taj vas utisak prati čitavog života. Ja se još nisam razočarao u slobodoumnost Nikšića, iako on ovog dana doživljava samo u ekonomskom smislu krizu, ali krize vjere, krize nade, ljubavi sigurno u ovome gradu nema. Te 1989. godine moj otac, koji je bio nastavnik matematike i sad je u penziji, donio mi je knjigu, i to iz naselja Konik, ako znate Podgoricu, uglavnom to je jedno više nacionalno naselje. Moj otac je izbrojao 17 nacija. Knjiga se zvala Vera svetih, katehizis Istočne pravoslavne crkve. Knjigu sam otvorio makar 20 puta, vidio lik vladike Nikolaja, međutim, tada ni u školama, da ne kažem ni u crkvama, pravoslavlju, drugim listovima, nije se njegovo ime smjelo izgovarati, ali njegov lik se utisnuo u moje srce, u moju dušu i posle 2-3 godine vratit ću se ja njemu, ali ta je knjiga uredno smještena u vitrinu moje biblioteke i čekala je, što bi se reklo, punoću vremena. Te 1989. godine već se počinje slobodnije pisati o vladici Nikolaju i već se Srbija polako sprema i srpski narod za njegov povratak u rođenu Domaju, jer je njemu 1946. godine zabranjen povratak u zemlju. Nikolaj je, što bi rekao mitropolit Amfilohije, jedan nepristupan okean, ne znate odakle da mu priđete, pa će i moje predavanje biti, prosto toliko toga ima da se kaže, ali trudit ću se da budem ovako razumljiviji. Ova tema, blagoslovi Gospode neprijatelji moji, ja ih blagosijam, a ne kunem, neprijatelji su me više gurnuli tebi u naručje nego prijatelji. Prijatelji su me vezivali za zemlju, to je iz molitava na jezeru. Pričao sam sa mnogim profesorima srpskog jezika i književnosti. Nigdje u svjetskoj književnosti nećete naći da neko na tako argumentovan način blagosilja neprijatelje kao što to radi vladika Nikolaj. Odmah da budemo bliži, pošto ovdje u Nikšiću možda je priličnije govoriti o čojstvu, junaštvu, o viteštvu, nego o ovim temama, ali da probam kroz Novicu Cerovića i najljepšu priču iz mog djetinjstva, Mljetičak o pogibi Isma i Lage. Znate sve kako je to bilo i tu priču ne bih pričao, jer vi to znate mnogo bolje od mene, ali bih jedan prolog te priče, jedan nastavak te priče koji je možda manje poznat. Kada je Novica Cerović već bio ostarao, tražio je od knjaza Nikole i od drugih da posjeti grob Sma i Lage. I on je posjetio grob, već je bio star sa svojim sinom, bili su tu i vojvoda Zimonjić i još neki. Međutim, na tom grobu je pisalo: ovdje leže posmrtni ostaci velikog mučenika za vjeru Muhamedovu, Sma i Laga koga ubi Šugavo Pseto, Novica Cerović i tako dalje i tako dalje. Niko nije smio Novici to da saopšti, a Novica je bio znatiželjan, htio da vidi šta piše na grobu Sma i Lage i na kraju je i knjaz morao da mu pročita sve to što je bilo jako bolno i neprijatno. I vojvoda Zimonjić, čiji su grob njegovog oca bili raskopali Turci, on je tražio da se taj grob sruši Sma i Lage.
Međutim, i taj dio pamtim kao dijete od 12 godina, čini mi se da ću ga i sad od A do Š reći, riječi Novice Cerovića: čovjek sam, guje i vitez crnih brda i neću da se izvlačim iz prirode čovječije. Kada mi je Bog dao život, dao me je i učinio borcem za pravdu. Poštujem svakog neprijatelja kada znam da on drži riječ. Da sam Turčin, hvala Bogu što nijesam, prolivao bi krv za vjeru tursku. Ja ovoga Čengića, koji je sada samo prah, štujem. Jozef Holeček je bio tu i zapisao je dok su se razišli od turbana. Novica Cerović je utonuo u misli, nad njegovim usnama je lebdio hladan osmijeh i rekao je: dugo se ne videsmo, Smaj Laga, oprosti što sam ti skinuo glavu, na ovome svijetu više se nikada nećemo vidjeti, jer je Novica rekao: iza ovoga života nastaje jedan drugi život o kome samo Bog zna. Jedan je Novica Cerović u Drobnjaku i sa tom pričom čovjekoljublja Novice Cerovića, koji je dakle u onom životnom borištu posjekao Smaj Lagu, ali je opet u njemu imao taj osjećaj prijateljstva i kratkoće, prolaznosti te bitke dobra i zla. Drugi primjer imamo u pripovjeci Krv Stefana Mitrovog Ljubiše. Danas sam pokušavao da nađem, ali mislim da se i toga dosta dobro sjećam, jer sam je čitao, jedna od najljepših pripovjedaka koja je ikad napisana u Crnoj Gori. Dvojica Paštrovića su se posvađale i jedan je ubio drugog, jedan je bio stariji, ovaj mladić u svađi, i Paštrovići su protjerali toga ubicu. On je otišao u Skadar, imao je 6 djece, djeca gladna, šta da radi, i dolazi mu jedan od tih bliskih vlastima i nudi mu najljepšu kuću da ubije popa Androvića ili da prevede vojsku preko Paštrovića. On mu je rekao: mani me se, čovječe, ako me muka natjerala, nemoj da... A kaže: šta žališ tu zemlju toliko, prokletu? A on kaže: nije ona prokleta, nego blagoslovena po 100 puta, u njoj sam pao tjemenom, u njoj sam čuo mili zvuke gusala. Kaže: sve da mi daš čitav Skadar, pomamio bi se da sam hljebom sit. On mu kaže: ako nećeš da ubiješ popa Androvića, ako nećeš da provedeš vojsku preko Paštrovića, sjutra da te nismo vidjeli u Skadru. Junak čovjek, mogu da zamislim kakva mu je bila muka, morao je zadnju pušku da proda, djeca gladna, kupio je 2 kila brašna da nahrani djecu i rekao je ženi: čuvaj djecu, a ja idem. Dakle, nije se htio nazvati bratskom izdajicom i otišao je pred kuću čovjeka čijega je sina ubio. Bilo je rano jutro, žena je vidjela nekog čovjeka, on je legao i pokrio se bijelim platnom i čaršavom, što je značilo da je on spreman da namiri krv koju je prolio. Žena je potrčala i rekla mužu: evo ti krvnika koji nam je ubio sina, uzmi pušku i ubij ga. Ovaj je iznio bocu rakije i zvao ga za kuma. Žena je rekla: jesi li se pomamio, pa on nam duguje krv. I kada je zbor Paštrovića vidio njih dvojicu zagrljene, on ih je blagoslovio. Eto, divna pripovjetka Krv Stefana Mitrovog Ljubiše, a dobrotom brata Aleksandra Vujovića, mog Zagarčanina, da ne kažem i Nikolajevog Zagarčanina, pošto su Velimirovići porijeklom iz Zagarača, čuo sam jednu zaista divnu priču. Vi je možete naći na YouTube-u. Miloš Vesin, jedan divni sveštenik, je ispričao priču. Ja nešto slično nisam čuo u svom životu, pa bih želio večeras da je podijelim i vratit ćemo se na Nikolaja i na njegovo blagosiljanje i neprijatelje i uopšte na njegov život. Kada je došao za sveštenika u Ameriku, svi su mu govorili za Miloša Smoljanića, koji je bio iz Slavonije. Međutim, sveštenik Vesin 2 godine nije mogao da ga upozna. Jednog dana mu kaže: čika Milane, čuo sam o vama sve najljepše i svi hoće da naprave novinari sa vama reportažu, da vide da Srbi nisu tako zločinački narod kakvi nas predstavljaju u medijima. Pa ispričaj mi tu svoju životnu priču. Moj dobri svešteniče, 42. godine u avgustu smo brali drva i otišlo je čitavo selo, a njihovo susjedno selo, ustaše su, znači bukvalno su dijete u Kolijevci, potpuno su čitavo selo pobili i zaklali, i to Milanu su ubili oca, majku, sestru, ženu i 3 djece. Znači, tragedija antičkih razmjera. On je otišao u susjedno selo, znao je otprilike ko je to uradio i zatekao je ženu sa 2 male ćerkice ispod stola. Žena je drhtala i rekla: Milane, znam zašto si došao, ali te samo jedno molim. Prvo ubij mene, pa onda ubij djecu.
I tog trenutka, kaže Milan, u njemu je buknuo grom, jači od svih gromova, zakletva i zavjet majčin, koji mu je rekla: sine moj, sve ovo što ti pričam možeš pola da zapamtiš, ali jedno zapamti, nikad i nikom nemoj da se svetiš, Božja je osveta. U tom trenutku, kaže, ja nisam bio, nego je iz mene progovorio glas moje majke, rekao sam: ja ne želim nikakvo zlo da uradim tebi i tvoje djeci, oni nisu ništa krivi, ali ako sretnem tvog muža, ne znam kako će se provesti. I dobro, to je tako bilo, on je 55. otišao u Ameriku, oženio se, dobio je još dvoje ili troje djece i da bi priča imala taj kraj, sveštenik Miloš Vesin ga je upoznao i on se upokojio negdje 2005. godine i posle sahrane prišla je ćerka ocu Milošu Vesinu i kaže: oče, znam da znaš dio priče za mog oca, ali ovaj drugi dio priče ne znaš, pa bi željela, jer me otac zakleo da nikad nikome dok je on živ ne ispričam to. Znam da znaš za zločin u Slavoniji koji se desio i sve to, ali ne znaš ovaj drugi dio. Kaže, moj otac je od 1955. godine do 2002. godine, dok je mogao da hoda, slao novčane pakete i pakete pomoći supruzi i ćerki ubice, dakle čovjeka koji mu je ubio oca, majku, sestru, ženu i troje djece. Miloš Vesin kaže, kada bi se takve priče više promovisale, možda bi i slika o nama kao Srbima bila drugačija u svijetu, ali me ta priča zaista juče toliko potresla da sam želio da je podijelim večera sa vama i možda je to lijep uvod u ovu temu. Blagoslovi neprijatelje moje, jer čovjek nema neprijatelja, kaže sveti Siloan Atonski, jedan podvižnik iz Svetog Pantelemona, koga je vladika Nikolaj jednim tekstom Slatka duša prvi opisao, da kaže: kad se čovjek raduje tuđoj nesreći, u njemu živi i obitava zao duh. Sveti vladika Nikolaj, kako reko smo, potiče njegovi preci su iz sela Donji Zagarač, odakle eto nekim čudom Božjim, ne hvalim se time i čekam da se i mi Zagarčani malo još popravimo, jednu crkvu mu podignemo, pa ću onda i još javnije govoriti da je porijeklom iz Zagarača, mada kada je jedna grupa Velimirovića 1925. godine, kada je vladika Nikolaj održao najljepši govor o Crnoj Gori na obnovljenju Lovćenske kapele 1925. godine, kada je rekao kralju Aleksandru: na koljena vaše visočanstvo, nalazimo se na krovu naše otadžbine, kleknite. Tom prilikom Velimirovići su pitali vladiku Nikolaja: da li ste vi porijeklom iz Donjeg Zagarača? On je rekao: kad vas tako vidim lijepe i kršne, volio bi da jesam, ali nisam. Međutim, njegov sinovac vladika Šabačko-Valjevski, Jovan Velimirović, koji je bio profesor istorije, za koga držim da je imao više vremena da se bavi porijeklom, Nikola je bio svjetski čovjek koji je išao i do Indije, družio se sa Rabindranath Tagorom, bio je propovjednik i u crnačkim četvrtima, jednostavno jedna vaseljenska ličnost koja je obilježila, možemo slobodno reći, 20. vijek. On je rođen 5. januara po novom kalendaru 1880 ili 881. godine na Tucindan i on kaže da mu je to opredijelilo sudbinu, da će da se potuca po svijetu. Od pola godine kad je imao beba, pratije ga neprijatelji. Hajduci koji su osjetili da su Velimirović jedno ugledno bratstvo i bogato za to vrijeme, njegov otac je znao da piše i da čita sudske pozive, što je u to vrijeme bilo kao doktor nauka ili akademik, kada je selo bilo nepismeno. On je, osjetivši da dolazi opasnost od tih hajduka koji su mu zaprijetili da će oteti maloga Nikolu, to je vladika Nikolaj koji ima pola godine, ukoliko ne skupe određeni harač, odnosno određenu sumu novca. Oni su čak bili i uzeli Nikolaja, ali je majka Katarina, potonja monahinja je Katarina, hajducima udarila šamar i njima je to bilo simpatično što im se jedna žena tako suprotstavila i onda su Velimirovići krenuli i tako je to sve bilo. I da bi priča bila životinja i ljepša, vladika Nikolaj je tog hajduka koji ga je oteo sreo 1916. godine u jednom klubu srpskom u Londonu i ovaj hajduk mu je pričao tu priču i kad mu ispričao tu priču o tome kako su od majke oteli dijete i kako im je vladika Nikolaj ih je pitao: znate li vi ko je to dijete? Oni su rekli: ne znam. Pa kaže: to dijete sam ja. Prvu školu vladika Nikolaj će naučiti u manastiru Ćelije
u zvoniku, dok su druga djeca igrala dječje igre, vladika Nikolaj se molio Bogu i pamtio je zavjet svoje majke, monahinje Ekaterine, kasnije, da pred svetinjom treba ćutati. I često puta kad sam u crkvi zamolim druge, jer mi je toliko se to urezalo u sjećanje da to što je ona njemu rekla, da u crkvi zaista treba samo da se čuje riječ Božja, naravno ljudi smo i imamo svi potrebu da vidimo svoje drage prijatelje i često to puta biva na nedeljnoj liturgiji, ali to može da se uradi u crkvenoj porti. Čak mu je majka govorila pred svetinjom treba ćutati. Dakle, on je završio 6 razreda osnovne škole, tad je bila nepotpuna Valjevska gimnazija, otići će u Beogradsku bogosloviju, 902. godine će uspješno završiti i već će se tada pročuti kao govornik svojim govorom u kojim je kritikovao određeno stanje u crkvi, određenim crkvenim krugovima 902. godine, da bi 904. godine obolio od škrofula i on će otići u Boku Kotorsku, u manastir Savina i on će napisati predivne stihove i reći će da je o Savini Greota u prozi pričati, ona je samo poezije dostojna i da je Bog mnogo mudrosti potrošio kada je stvarao Boku Kotorsku i manastir Savinu i on će ostaviti svoj zapis moje uspomene iz Boke. Kasnije ga put vodi za Bern, tamo će on doktorirati na temu vjere u vaskrsenje Hristovo kao osnovna dogma apostolske crkve, to mu je prvi doktorat, 1909. godine će na Oxfordu doktorirati na temu filozofija Georgea Berkeleya, taj doktorat je branio na francuskom i već će on sa 2 doktorata doći u Srbiju koja nije mogla da primi takvu veličinu kakva je bio Nikolaj i pošto je trebao da bude profesor, nije imao potpunu osnovnu školu. I šta rade sveti ljudi? Oni se smiravaju i on sa 2 doktorata polaže 7. i 8. razred osnovne škole. Međutim, pošto je već tad se bio pročuo i izašla je bila njegova knjiga 911. godine Religija Njegoševa, to je jedno od ponajboljih dijela o Njegošu, jer je Skerlić, Jovan Skerlić, koji je mnogo napadao Nikolaja, rekao da je mladi jeromonah Velimirović interesantan kao sami cetinski vladika, koliko je to dijelo uticalo na Skerlića, koji nije bio prijateljski raspoložen prema vladici Nikolaju. I kada je on rekao da je to on, dalje ga naravno nisu ispitivali i njegova karijera, međutim, to saplitanje će ga pratiti kroz čitav njegov život. Zapisano je jednom prilikom, jedan rimokatolički prelat, kada se vozio u vozu, počela je priča i naravno tema je bio vladika Nikolaj i on je rekao, kada bi Vatikan imao takvog čovjeka, dao bi čitavo zemljište na kome se nalazi Vatikan, samo daj Bože da ne postane nikad vladika. A sagovornik ga je pitao zašto da ne postane vladika ako je tako uman, pa kaže poješće ga zavist kolega. Ta zavist će vladiku Nikolaja, dakle, pratiti i on će, dakle, sa 2 doktorata, međutim, već počinju Balkanski ratovi, 912. godina, ali to je bilo jedno strašno vrijeme kada je intelektualcima bilo sramota reći da vjeruju u Boga. Tek sa pojavom vladike Nikolaja na sceni sa dolaskom Rabindrata Tagore i mnogih drugih koji su bili Nikolajevi gosti, više ni srpskom intelektualcu nije bilo sramota da kaže da vjeruje u Boga. 912. godine on će biti vojni sveštenik i jedan događaj koji ću vam ispričati možda najbolje me je utvrdio u nečemu da zaista ništa u životu nije slučajno i ništa ne biva slučajno. On je bio vojni sveštenik i pričešćivao je jednog oficira, je pričestio i kako se sagao da pričesti narednog, ovaj oficir je ostao skamenjen i vladika Nikolaj ga je greškom pričestio drugi put. A u monaškim krugovima vlada ipak neko mišljenje kada Gospod i anđeo otkriju nekome da će da se upokoji, on se 2 puta pričešćuje. Vladici Nikolaju je bilo jako krivo, a ovaj oficir je rekao ja ću danas poginuti jer me jeromonah Velimirović pričestio 2 puta. I zaista jedna jedina granata koja je pala je na tog oficira, ali blago njemu i njegovoj duši što ga je takva poputnina tijela i krvi Hristove i iz čije je ruke primio sve to pričešće. Dakle, Balkanski ratovi, Prvi svjetski rat, vladika Nikolaj se već pročuo kao govornik i Nikola Pašić je razmišljao sa kraljem Petrom koga da pošalje u Englesku da se bori za srpsku stvar. Izbor je pao na mladog jeromonaha Nikolaja Velimirovića koji će 909. godine oboljeti od dizenterije i on će dati zavjet Bogu da ukoliko se izliječi da će da se zamonaši. I on se zaista zamonašio
20. decembra 1909. godine i svom imenu svjetovnom Nikola dodaće slovo J i postaće, dakle, Nikolaj, slavni episkop, slavni vladika. No, kako sve priče o svecima nemaju samo lijep sadržaj, njegovi roditelji su imali još 8 djece i niko od njih nije ostao u životu, nijedan od njih, od ćeri i sinova, odnosno braće i sestara Nikolajevih, nije napunio 30 godina. Ninko i neka druga djeca su sa 8 do 10 godina, ali uglavnom nijedan od njih nije napunio 30 godina i njegova majka, sirota Kata, je ostala sa vladikom Nikolajem, svi drugi su rano se upokojili. Zato i on mogao onako čvrsto da piše o vaskrsenju. Vladika Nikolaj će jedne noći, kada su ga zvali da u Dračiću, to je jedno obližnje selo u Valjevu, da drži predavanje, on je rekao ne mogu da ostavi majku, oni su mu rekli daćemo ti konja i on je održao predavanje kao učitelj, dakle ovo je bilo prije 909. godine, nije još bio, i kad se vraćao ima jedno groblje koje je u blizini manastira Lelića, vidio je kako mrtvi izlaze iz grobova. I kaže, nije mi što sam ja vidio to, nego što je životinja se uznemirila gledajući takvu scenu. Kaže, kad sam došao kući, moj lik je potpuno bio drugačiji i moja majka me je pitala, vidjela da se nešto strašno desilo. Zaista čovjek koji je sve to i vidio svojim očima, zaista je onako mogao da piše i zato u Troparu kažemo da je on zlatoust i propovjednik vaskrslog Hrista. Otići će u Englesku. Kako je vladika Nikolaj misionario u Engleskoj? Pođe na trg glavni i uzme frulu, svira, okupe se ljudi i on počne da drži slovo, predavanje. To je njima bilo interesantno tada vidjeti Kaluđera koji tako lijepo i svira, lijepo propovjeda i već se on bio pročuo. Jednom prilikom kada je držao predavanje u jednoj sali, dogovorio se sa, ajde da ga nazovemo domarom, da kad počne predavanje, posle 5 minuta da se ugasi svjetlo u sali. I on je počeo da drži predavanje i dao je znak i nestalo je svjetlo u sali. Počelo je komešanje, minut, 2, 3, 5 minuta, on je rekao, šta je gospodo, vi ne možete 5 minuta da budete u mraku, srpski narod je 5 vjekova u tami tuđinskog ropstva. Naravno, prolomio se salom ogroman aplauz i tako je on osvajao te engleske intelektualne krugove i on je prvi neengles koji je govorio u katedrali Svetoga Petra i Pavla, to je onaj čuveni govor kada je on pohvalio tu katedralu, kaže, vidim da je ovaj hram izgrađen od najljepših mermera koji su zapljuskivali Indijski okean i drugi okeani, ali gospodo, kaže, u Srbiji ima jedan veći hram, jedan uzvišeniji hram, taj hram je na brdu Čegar kod Niša, Ćele Kula, gotovo da nema živog Srbina koji ne bi mogao da upravi prstom i da kaže evo ga moj djed, evo ga moj brat, evo ga moj stric. I tako je Gorde Engleza rekao na koljena Velika Britanijo. U srednjem vijeku nas Srba i Engleza je bilo isti broj, danas je 10 puta. Gdje smo? Mi smo izginuli braneći Evropu, stojeći 5 vjekova na kapi Evrope. Vrijeme je da Englezi vrate taj dug. Kažu da je kralj George V. engleski rekao da Engleska neće vratiti mač u korice dok Srbija ne bude slobodna. I zaista to je jedan rijetki period u kojem su Englezi bili nakloni ka srpskom narodu, jer je 8 godina, zahvaljujući vladici Nikolaju, Vidovdan slavljen u Engleskoj, negdje do 24. godine, dok je živo bilo sjećanje na njega. Dakle, on će biti treća srpska armija, on će propovijedati i u Americi, u crnačkim konzervatima. Bilo je dirljivo gledati, imaju slike kako crnci nose srpsku trobojku i kako pjevaju Bože pravde i ostalo je zapisan jedan detalj kada je jedan rabin pitao vladiku Nikolaja, dobro, vi ste pričali o Gospodu Isusu Hristu, ali da li je Stari Zavjet osnov Novoga Zavjeta? On je rekao, kad se sunce rodi, lampice se sklanjaju u ormare. Rekao mu je da kad se Hristos rodio sunce, Stari Zavjet je u odnosu na Novi Zavjet i na samo ovoploćenje Boga Logosa i dolaska one najljepše vijesti da će Bog postati čovjek. I tom prilikom će u engleskim listovima izaći naslov da Another Hristos, drugi Hristos. Čak su ga upoređivali sa prorokom Jeremijom, sa Jovanom Krstiteljem i čak su američka gospoda skidala nakit, lance da se pomogne srpskom narodu. Eto kakvog smo mi čovjeka zaista imali i sva ta njegova slava, pokušat ću da malo skratim
da bismo obradili ovaj dio koji je tema, mada je Nikolaj zaista velika jedna pučina koju je teško prići. 919. godine on je izabran za episkopa Žičkog, da bi 920. godine on bio odveden na drevnu katedru ohridskih episkopa. I mislim da je taj njegov odlazak u Ohrid, susret sa Svetim Kirilom, sa Metodijem, sa svim tim predanjem imao presudnu ulogu na njegov život, mada su knjige koje je napisao reči o svečoveku, gdje pominje kroz Anandu Varan, Gavrana i mnoge druge mudrosti, su pune one ljudske mudrosti, ali mu je hvalilo to so Hristove nauke. Tu so Hristove nauke vladika Nikolaj će naći u susretu sa običnim makedonskim narodom. I dan danas, kad pođem u Makedoniju, što češće idem, vidim da se prolog čita i pomalo se i tamo bio zaboravio. Naravno, komunističke vlasti su se potrudile da svaka priča o njemu bude zabranjena. Dakle, 1922. godine on će napisati znamenite molitve na jezeru. I zaista možda samo Davidovi psalmi mogu da se porede, neka mi oprosti veliki vladika Njegoš, uz dužno poštovanje Luče Mikrokozme. Na kraju krajeva ja sam nekakav teolog i ekonomista, nisam profesor jezika, pa i neka mi bude ovaj slobodniji komentar. Ne može se ništa u srpskom narodu i na srpskom jeziku što je napisano uporediti sa ovom knjigom, samo kad kaže kako počinje, kome to gleda netremice kroz sve zvezde, zakrite oči svoje, pa ovo kad blagosilja neprijatelje, pa kaže ustanite plemene i narode, jer niko vas veći ne posjeti u ovoj dolini plača i smrti. Ustanite lilije poljske, jer njegovo ime pomenuše vaša sveta usta. Ustanite gvožđe i trnje, jer i nevoljno nanesoste mu bol na krstu. Blagoslovi, Gospode, neprijatelje moje, ja i blagosijam i ne kunem. Neprijatelji su me više gurnuli tebi u naručje nego prijatelji. I zaista ova knjiga koji su psalmi srpske duše, u jednom trenutku kaže, kada sam bio dijete, svega sam se plašio, nego kad vječnost prostruja kroz mene, nebo i zemlja se slomiše i prelomiše kao slaba trska. Zamislite čovjeka koji nebo i zemlju, kakva je to vjera i kakva je to bogootkrivenje i bogopoznanje, tako da smo zaista blagodarni, iako ima jedna pozadina kako je vladika Nikolaj došao u Bitolj. On imao u eparhiji 5 sveštenika koji su ostali udovi, dakle sa 5-6 djece upokojila se Popadija i on je njima dao blagoslov da se drugi put ožene, što je i po sadašnjim kanonima i pravilima crkvenim nije dozvoljeno. Međutim, Bog nije u kanonima, eto Nikolaj je svet, oni su poslušali njega, a to nije oduzelo Nikolaju od svetosti. Dakle, u Makedoniji on će se sresti i divne opise ima, to vam savjetujem u knjizi Monah Kalist, da pročitate o njegovom boravku na Ohridskom jezeru, kada je on zaista neke podvige, kaže Kalist, da su se molili do 3 ujutro se, kaže, probudim u 6 ujutro, njemu i dalje gori svjetlo. Radili smo, kaže, po 300 metanija, čitali čitav psaltir, meni je bilo zaista enigma i tajna da li taj čovjek uopšte spava. Jedne noći, kaže on, napravio sam mali ekser da on ne bi mogao da zatvori vrata i Kalist je posmatrao šta Nikolaj radi. Međutim, kako je to uradio nespretno, otvorila su se vrata i Nikolaj ga je vidio. I Nikolaj mu je rekao, Kaliste, ako si muško, spremi se na podvig. A Kalist je bio zaista ovako neobičan kaluđer koji je došao do dalekih zemalja, do Alžira, bio ranjen i zaista prošao u životu mnogo toga i smatrao je da je sve prošao u životu i da ne može nikakav podvig vladike Nikolaja. On mu je bio zabranio da jede i pije i vladika Nikolaj nije jeo i pio. Tako je mislio da provedu 40 dana, otvarali su samo poštu, vladika Nikolaj je otpustio kuvara i stizale su pisma i to su ona čuvena knjiga Misionarska pisma koju zaista svima vama toplo preporučujem. To je 300 priča, 300 problema koje je vladika Nikolaj svojim genijalnim bogoslovskim filozofskim umom, a na jako jednostavan način. Jer jednom prilikom kažu kad je išao u vozu, sreo se sa jednom staricom i pitao je, je li, majko, ovo što ja pričam, je li vama to jasno? Pa njen muž je rekao, ma kako ne, sveti vladiko, vi kad pričate, vi ste najveći besnik. Dobro, kaže, ali da li vi to razumijete? Pa kaže, kad bi mogao malo po narodski, malo jednostavnije, kaže, u pravu si, brate, kaže, probaću. I kažu da je tada zaista, od tada vladika Nikolaj počeo jednostavno da priča i da ga narod razumije. On će u Makedoniji pokrenuti haritativnu djelatnost, otvorit će nekoliko
narodnih kuhinja, sirotišta, najpoznatije Bogdaj u Bitolju koje je vodila Nada Adžić, potonja monahinja Ana igumanija manastira Vraćešnice, i kažu da je Nikolaj bio najsrećniji kad bi došao u Bogdaj. Koliko je bilo njegovo čovekoljublje, tu je bilo i jevrejske i muslimanske djece, on je u tim domovima i sirotištima zabranio da se jede svinjsko meso. I nije mu bilo teško da sa 2-3 doktorata i kao episkop već poznat u svijetu, da ode na pijacu, da kupi svinju i da od priplota sledeće godine odnese drugoj siromašnoj porodici, tako da ga je narod volio jer je bio ne samo duhovni hranitelj, nego ga je i fizički hranio. Međutim, i kao što se i u našim životima dešavaju krize u duhovnom životu, tako i makedonski narod u Bitolju počeo da ide slabije u crkvu, vidio to Nikolaj i jednog dana skinuo je svoju kapu, razbarušio se sve i pojahao je na konja naopako i projahao kroz varošicu. Svi su rekli, Nikolaj čitao i vjerovatno poludio od knjiga. Sjutri dan puna crkva. I svi čekaju da se Nikolaj obrati i on kaže, šta je, mislili ste da vidite ludog Nikolaja, ja sam ovo zbog vas uradio, vas nema u crkvi. Tako da je imao zaista neobičan način komunikacije sa narodom. Dakle, u Ohridu će se u susretu sa tom toplom i mekom makedonskom dušom najviše doći do izražaja njegova ljubav i njegovi manastiri. Kalište manastir imao preko 30 monahinja i drugi manastiri. On je zaista jedan graditelj i obnovitelj monaštva u Makedoniji. Jednom prilikom je jedna gospođa Engleskinja sin joj je bio bolestan i ona je došla iz Londona u Ohrid da vladika Nikolaj čita molitvu. Vladika Nikolaj je rekao čitavoj crkvi, kleknite, pomolimo se, braćo, za brata Stuarta. Ja kakav sam ovakav formalista, odmah sam u svojoj glavi, dok sam to čitao, rekao kako se on molio za katolika i tako, ali protestanta, ali to su sveti ljudi i to su upravo ljudi, upravo ovo blagoslovi neprijatelje govore da je svaki narod i svaki čovjek za Nikolaja bio njegov narod i da je on sve te stvari, naravno moramo čuvati ljubomornu čistotu vjere pravoslavne, ali se moramo moliti za te ljude, ne sa njihovom jerarhijom koja je zaglavila, nažalost, u jeres, ali se moramo moliti i imati odgovornost za te ljude. Jednom prilikom jedan čovjek iz Slavonije je rekao, kad ne mogu da odem u Jerusalim, makar ću da učinim trud i da idem pješice da vidim vladiku Nikolaja. To je smatrao kao hodočašće u Jerusalim. Ostalo je zapisano u tim malim crkvama, Nikolaj je volio da dođe oko ponoći, predstavi se onom tamo crkvenjaku koji je živio tu, jednostavno skine sve insignije i obilježja vladičanska, dođe kao neki običan monah i odsluži jutrenje i tek kasnije se sazna da je to vladika Nikolaj. To će uraditi i 925. godine, pričali su već predanje o starih ljudi, da niko tad nije bilo televizije i interneta, čulo se za njega, ali nisu znali, isto tako je došao, ponudili su mu večeru, on nije ništa večerao, ništa nije jeo i sledeći dan će održati već pomenuti čuveni govor, najljepši govor o Crnoj Gori, 1925. kada je obnovljena Lovćenska kapela. Vladika Nikolaj je osnivač, odnosno utemeljitelj bogomoljačkog pokreta. Dakle, to je bio jedan spontani pokret koji je u početku malo naginjao ka spiritizmu, prizivanju duhova i Sveti arhijerejski sabor će odrediti Nikolaja, oni će njega kasnije napadati kako ti učeni čovjek, pa se družiš sa tim ludacima, seljacima, Gunju i Opanku, a Nikolaj kaže, daj Bože da se ja više družim sa njima, da to ludilo u meni nikad nestane i iz tog perioda ostaće knjiga Divan u manastiru Divostinu. Nikolaj je znao po 2 dana i 2 noći da mu ljudi pričaju čuda iz svog života i ostaće zapamćene njegove riječi, ovaj svijet je počeo čudom, drži se čudom i završit će se čudom. Dakle, on je bio govornik kakvoga zaista nije bilo od vremena Svetog Save u srpskom narodu i u Svetog Savu, Svetog Vasilija, možda najdublju brazdu je uzorao vladika Nikolaj. Smatram da svako ko pročita makar jednu knjigu vladike Nikolaja ne može biti ateista. Ili će je baciti, ali ako je pročita, on će postati vjernik. Toliko je jaka njegova riječ. Dakle, na tim bogomoljačkim saborima i skupovima je bilo od 50 do 100.000 ljudi i na vladiku Nikolaja će biti pokušano nekoliko atentata. Jednom prilikom jedan mladić je ušao u njegovu sobu i rekao, uperio pištolj, repetirao i rekao,
govorite vašu posljednju želju. On je rekao, ja čitavog života služim Hristu i čast bi mi bilo i da umrem za Hrista. Ovaj je vratio pištolj i rekao, sad vidim da je ono što propovijedate, da je istinito. Drugom prilikom, kada je, možda će se Nikolaj najbolje kroz ove priče shvatiti, kada je letio iznad Atlantika, krenuo je avion da pada i u tom trenutku vladika Nikolaj je rekao, pravedno je, Gospode, da poginem. Pilot je čudom Božijim nekako uspio da uspostavi kontrolu nad avionom i jedan stariji engleski gospodin je rekao, oprostite gospodine, kada je krenulo da se avion da pada, vi ste rekli pravedno je. Šta ste vi to grešno učinili u svom životu? On kaže, mnoge ribe sam ja nezasluženo uhvatio u Ohridskom jezeru, pa bi bilo pravedno da ja njima poslužim kao hrana. Eto kako se vladika Nikolaj i kakav je imao odnos prema svijetu, prema životu, prema uopšte ljudima. Na tim bogomoljačkim saborima zaista je okupio, i to će biti rasadnik za monaštvo, jer ti bogomoljci su bili toliko moralnog i čistog života. Jednom prilikom i u Vrnjačkoj banji sreo Radoja Arsovića, doktora Sorbone, koji je sa šeširom vidio tu neke ljude i čuo, ajde, kaže, da čujem šta ovi seljaci pričaju, i kada je čuo propovjed, pa kaže, koji si ti završio fakultet, ovaj kaže, ja nemam 4 razreda osnovne, ali kaže, to je ništa kako besedi vladika Nikolaj. On se sreo sa njime, 2 dana, 2 noći su razgovarali i Radoje Arsović je postao čuveni monah, mučenik Jakov Arsović, koji će kasnije uređivati hrišćanski misionar, list i mnoge druge, i kad ga je Nikolaj zvao doktore, on nikad nije htio da se odazove, jer je i Sorbonu i to svoje odijelo i taj šešir bacio pri susretu sa vladikom Nikolajem. Eto, da kažem da sam i ja jedan od tih koji je na njegovu riječ zaista onako plameno, kako me on vodio i čini mi se da me vodi, povjerovao u Gospoda onako lijepo kako to samo Nikolaj može. 1936. godine on je vraćen na Žičku eparhiju i on će sjedište manastira Žiče vratiti u Žiču, do tada je bilo u Čačku, i on će imati namjeru da u manastiru Žiči napravi 12 oltara, da se u njima neprekidno služi sveta liturgija i putnik namjernik kada dođe, da se stalno može da se pričesti i da bude tu na svetoj liturgiji. Međutim, rat će ga omesti u tome. 1937. godine izbila je čuvena kriza konkordata, kada je bukvalno po sporazumu vlade Milana Stojadinovića vladika Nikolaj uzbunio narod, digao narod i u Valjevu će 8 sati držati govor i tad će sve ove naše vlastodržce nazvati tamnim ćuprilićima i reći će da taj sramni konkordat, i on će biti izglasan kratko u Skupštini. Znate sve kako je tragično bilo sa patrijarhom Varnavom Rosićem, Pljevljakom, koji je otrovan, njegova 2 brata su otrovana. 1937. godine ima jedan spomenik ispred manastira Žiče, kako za istinu postradaste telom ne da se opisati na mermelu belom. Pohitaj Srbine ako hoćeš znati kako su Srbi 1937. godine i zavjet svog svetog oca Save kako ispuniše, i na tom zaista mermenom spomeniku jedan spomenik patrijarhu Varnavi i svim tim koji su pali u krvovoj litiji u Beogradu. Dakle, 1937. godine, odnosno 1938. godine, kada je bio izbor za patrijarha i kada je izabran, Nikolaj je 30. godine kada je biran patrijarh Dimitrije, on je bio u Jerusalimu, čak ga to nije interesovalo da postane patrijarh, ali će on ostati nekrunisani srpski patrijarh. I Nikolaj će zauzeti jedan dosta rigidan i strog stav, eto, svetac je, nek mi oprosti, on 2 godine nije dolazio na sabor, jer je on tražio doslovice da svi oni koji su glasali za konkordat, da bukvalno rimokatolička crkva ima mnogo veća prava u Srbiji nego domaća pravoslavna većinska crkva, da svi oni moraju biti isključeni iz crkve ako se ne pokaju. Čak i svojim sveštenicima zabranio da režu slavske kolače po domovima dok se ne pokaju. Naravno, patrijarh Gavrilo Dožić je, da kažem, nekim diplomatskim ipak sredstvima, jer crkva i država, ako nisu zajedno, strada narodno tijelo, i tu je došlo do nekog malog sukoba među njima i on 2 godine, i tu je velika uloga patrijarha ispovednika Gavrila Dožića, koji nije želio da pokreće disciplinski postupak protiv vladike Nikolaja, i oni će se 40. godine izmiriti u manastiru Kaleniću, o tome će pisati tadašnja politika. Interesantno je kada je došao novinar da Nikolaj kaže nešto protiv Gavrila,
Kaže, postavio sam mu pitanje kakvi su vaši odnosi, gdje vi vidite greške patrijarha Gavrila. Nikolaj je ćutao minut, 2, 3, 5 i ovog novinara je uhvatila strah. Kaže, kao da je htio da mi kaže, ti li si Srbin, ti se raduješ neslozi između srpskog patrijarha i jednog srpskog vladike. Već 39. godine Nikolaj je u Žiči viđen kako spava na jednoj klupi i sa peškirom punim suza. Već je tad vidio dolazak, osjetio je dolazak Drugog svjetskog rata. To drugi ljudi nisu mogli da vide, ali Nikolaj će to vidjeti i to viđenje će imati monah Kalist. Prvo će imati to viđenje da će komunisti doći na vlast. Nikolaj je jedno vrijeme bio ljut na Kalista, ali je posle rekao, Kaliste, ja ću umrijeti u tuđoj zemlji, doći će komunisti na vlast, ali znaj da i ti nećeš se upokojiti u pustinji nego u manastiru. To proročanstvo se kasnije obistinilo, ali kad smo već kod 40. godine i Nikolaj sinovac Tiosav, koji je kasnije postao sudija Vrhovnog suda, bio je težak bezbožnik, vladika Nikolaj je kao svog bratanića htio da ga odvrati, međutim, on nije želio da čuje za vjeru i Nikolaj mu je rekao, slušaj Tiosave, ja vidim da će komunisti doći na vlast. Ja ću umreti u tuđoj zemlji, ali znaj da me ti nećeš dočekati. I opet se vraćam na 89. godinu, pa ćemo se opet vratiti na 41. godinu da ispričamo priču sa Tiosavom. Tiosav se u međuvremenu pokajao, 89. godine. Savezna vlada je morala da donese odluku i to je neko iz tog odalenja područnog ministarstva inostranih poslova naučio vladiku Lavrentija da kaže, nemojte vi da kažete da se vladika Nikolaj vraća u otadžbinu, neće to dozvoliti. Ali može neko iz porodice da pokrene, pa pod imenom Nikola Velimirović, bez neke pompe, i tako je zaista dobijena dozvola. Tiosav se potrudio, izgrađen je put do Lelića, vladika Nikolaj će 4. maja 1991. doći na velikomučenički Vračar, obići će, dirljiv je njegov susret sa monahinjama iz perioda kada je on bio episkop, i 11. jula, ovo lično pričam, vladika Lavrentije i mitropolit je bio, pa vam pričam što kaže iz prve ruke, kaže 11. maja, mošti vladike Nikolaja stižu 12. maja 1991. ujutro, Tiosav reče deda vladika da će doći komunisti na vlast, reče da će umreti u tuđoj zemlji, sve reče i pogodi, ali ne pogodi da ga ja neću dočekati. I kaže vladika Lavrentije, 11. u ponoć mi smo se rastali, ujutro dolazim u 6 sati da pripremimo Tiosavova žena u crnini. Šta je? Tiosav umro. Kako umro, sinoć? Eto, kaže, njegov stric ga je prizvao da na nebu služi nebesku liturgiju. Dakle, 41. godina po ličnom naređenju Adolfa Hitlera, koji je von Lero kasnije, kada su ga Milan Škvero, jedan pukovnik JNA, saslušavao, pitao je zašto je Hitler bombardovao Beograd 6. aprila 1941. Kaže, to je bilo naređenje da se bombarduje Narodna biblioteka, da se obezglavi srpska inteligencija na čelu sa patrijarhom Dožićem, Nikolajem Velimirovićem i mitropolitom Zimonjićem. Zato što Hitler nikad nije oprostio vladici Nikolaju onaj govor na radiju 27. marta, bio onaj trojni pakt 25. marta, već 26. marta u Gornjem Milanovcu i u Čačku je 10.000 ljudi bilo ispred dvora vladike Nikolaja i tražili su da se on obrati, toliko o priči da je Engleska oborila taj pakt, sigurno da su engleske obaveštajne službe vršljali i vršljaju i vršljaće, ali to je bio jedan pokret narodne duše i danas mi je zaista teško kad ljudi kažu da je to bilo englesko maslo, zato što je srpski narod bio slobodarski narod i za njega nije bilo svojstveno da se on ne odupre okupatoru. 27. marta svi tvrde da je taj govor napisao vladika Nikolaj, a pročitao ga je patrijarh Dožić. Ako je da živimo u slobodi. Pred srpski narod se danas postavlja to pitanje i bit će bombardovana Žiča 12. jula 1941. kao sjedište vladike Nikolaje i vladika Nikolaj će biti tada uhapšen. Ono što kažu da je vladika Nikolaj bio odlikovan od Hitlera, možda i da to pojasnimo, iako je pametnima i razumnima dovoljno, vi to znate, on je obnovio jedno groblje u Bitolju, Njemačkoj i Francuskoj, i rekao je za Srbe mrtav čovjek nije neprijatelj i on je iz čovekoljublja obnovio. I Hitler je čuo za nekog srpskog episkopa Velimirovića i on mu je dao neki gvozdeni krst, ali svi ti koji napadaju vladiku Nikolaja neće da kažu zbog čega mu taj gvozdeni krst nije pomogao da 4 godine on bio fašistički uznik, dakle u zatvorima Hitlerovim od 12. jula kroz manastir Ljubostinju, preko Kruševca, preko Vojlovice i na kraju je završio u zloglasni Dachau.
sa Patrijahom Dožićem će se on sresti 43. godine. Interesantno je bilo držanje vladike Nikolaja. On je rekao, ja nemam šta sa vama Njemcima da pričam, vi ubijate moj narod u Kraljevu, Kragujevcu, pazite, to je 21. oktobra, on je bio episkop, i u Kraljevu je stradalo oko 6.000, stradali su oni đaci i evo ovom prilikom da se isjetimo jednog čovjeka, on se zove Mašan Đurović, da je sreće crnogorske čitanke bi govorile o njegovom podvigu, ali nema on ni ulice u Danilogradu, mi se tako odužujemo velikim ljudima. Njemci su ponudili tom profesoru iz Danilograda koji je predavao u Kragujevačkoj gimnaziji i rekao, mi ćemo sada da strijeljamo djecu, vi ste njihov profesor, vi možete da, vama ćemo da poštedimo život. On je rekao, ja sam ih učio kako se živi, ja ću da ih učim kako se umire. I zauvijek je ostao u nebozemnim Šumaricama da sa svojim đacima čeka vaskrsenje i ako Bog da i kanonizaciju kragujevačkih novomučenika. Kako je vladika Nikolaj rekao Njemcima, vi ste bič Božji, ali znajte onog trenutka kada vaši zločini prevaziđu mjeru, Bog će i vas kazniti. Dakle, 43. godine se sreće s Patrijahom, odlazi u Vojlovicu i 44. godine u novembru mjesecu on odlazi sa Patrijahom Gavrilom u zloglasni fašistički logor Dachau. I to su jedina dva crkvena velikodostojnika u Evropi koja su bila u logoru Dachau. Ajde, čovjek se upokojio, bio je poznati neuropsihijatar, upokojio se prije jedno pola godinu, da mu ne pominjem ime, rekao je, vladika Nikolaj je tamo imao poseban tretman. Ja kažem, gospodine taj i taj, vi ste neuropsihijatar, rekao, da li su duhovne patnje teže od fizičkih? Pa jesu. Pa rekao, sve da je imao vilu 118 sa Svetog Stefana, ako je o sebe gledao njemačka bombardovanja, kosture, imamo svjedočanstvo ljudi da je bila jedna injekcija na 200 ljudi, a ovih ostalih 199 je umiralo, on je rekao, u pravu ste oče. Ali zašto pominjem Dachau? U Dachau se vladika Nikolaj sreo sa živim Bogom. U Dachau će na toalet papiru napisati znamenitu knjigu Srpskom narodu kroz tamnički prozor. Ona ovako glasi, grešili smo, ispaštali smo, uvredili smo Gospoda Boga, kažnjeni smo. Imali smo školu bez vere, politiku bez poštenja, vojsku bez rodoljublja, državu bez Božjeg blagoslova. Otuda nam propast i vojske i države i škole. Kojim putem da krenemo? Samo ne onim putem kojim smo išli između dva svjetska rata. Za 20 godina psovanja Boga dobili smo, on kaže 2 godine, nije nego 4 godine, 4 godine odmazde. Zar nije to božanska milost? I zaista ta knjiga, on će na toalet papiru napisati Srpskom narodu kroz tamnički prozor, gdje će iznijeti dosta opore stavove o Evropi kao beloj demoniji. Možda se to nekim intelektualcima danas ne sviđa, ali samo faktografski 2 svjetska rata je bilo na teritoriji Evrope i 100 lokalnih ratova je proizvela ta Evropa. Evropa je proizvala gasne komare, Auschwitz, Mauthausen, Dachau i mnoge druge, tako da je vladika Nikolaj imao potpuno pravo kada je kritikovao tu i takvu Evropu. On će se dakle ispričati jedan samo događaj. U Dachau je bilo ovako, sjediš u nekom uglu i govoriš, Gospode, ja sam prah i pepeo, uzmi dušu moju. Duša ti se, kaže, vaznosi, gledaš Boga, ali Bog je, kaže, neprestupna svjetlost. Ne možeš da mu priđeš, kažeš, Gospode, molim te, vrati me. Ukratko, kaže, čitav život koji mi preostaje, dao bih za 1 čas boravka u Dachau. I kada je to pričao Milici Zernov, kaže, kada je podigao oči, srele su me oči čovjeka koji se sreo Bogom licem u lice. Nove komunističke vlasti su znali koliki je uticaj vladike Nikolaja i oni će njemu zabraniti povratak u državu, a on će spasiti Patrijarha Dožića kada je Milan Nedić 43. donio u Vojlovicu jedan akt protiv komunista. Nikolaj je rekao, mi se, Gavrilo, borimo protiv bezbožnika, ali to su komunisti, su ipak naša braća, može doći vrijeme da oni dođu na vlast. I da je tad Gavrilo Dožić potpisao taj akt protiv komunista i njemu bi bilo zabranjeno i pitanje šta bi bilo, i onako je bilo obezglavljena srpska crkva, šta bi sa tim sve bilo. On će otići u Ameriku i naći će našu političku emigraciju, četničku emigraciju koja se dosta svađala između sebe i on će ostaviti molitvu, Bože, sačuvaj nas memoara. Jer je u tim memoarima Srbi su napadali jedni druge. Rusi su uvidjeli važnost vladike Nikolaje i on će postati rektor ruske bogoslovije Svetog Tihona u South Cananu, Pensilvaniji, i on će do 17. marta uveče
biti rektor te bogoslovije i on se uveče spremao za molitvu, ujutro je bila nedelja. Imaju ozbiljne indicije da je vladika Nikolaj otrovan, to Bog zna, ta verzija nije potvrđena, ali ono što je potvrđeno da vladici Nikolaju nikada nije bilo dozvoljeno da se izvrši obdukcija. On je govorio da mi je da sam ka prose, da se prenesem u moj Lelić i žalio je za svojom domajom, ali nije mu bilo dozvoljeno da se u tu domaju vrati. 1944. godine kada su ga Njemci vodili u Beč na molitvu za Svetog Savu, on će napisati 3 molitve u sjenci njemačkih bajoneta i tom prilikom će mu prići jedna žena koja je dobila neku tešku bolest deformacije lica i još neku tešku bolest i rekla samo mi vi možete pomoći. On se zbunio i rekao Bog i Sveti Nikolaj. I ta žena je kasnije svjedočila u Libertvilu da je vladika Nikolaj svojom molitvom iscijelio, tako da je za života on liječio ljude, a najviše liječi svojim knjigama i svojom vjerom u Gospoda. Dakle, on će se 18. marta 1956. godine upokojiti pod čudnim i nerazjašnjenim okolnostima. 9 dana će njegovo tijelo biti na američkom kontinentu, toliko je bilo Srbi su mu prilazili i od tada počinje druga situacija. Sad nostalgija vuče Srbiju za moštima vladike Nikolaja. 200 sveštenika Šabačko-Valjevske eparhije će pokrenuti peticiju da se vladika Nikolaj vrati u zemlju. Bilo je to zaista vrijeme 86. 7. godina, međutim već sa dolaskom njegovih svetih moštiju i njegovim knjigama Srbija je postala svjesna kakvoga je svetitelja došla. Ajde da pričamo kako je bilo i te 91. Ona je radila je na radio Svetigori Stela Romić, njena majka je bila baš u tom avionu gdje su bile mošti vladike Nikolaja. Nije žena bila puno u vjeri, ali kaže, pričala sam ćerke da je takav miris, pa kaže, ja jači parfem nikad nisam u životu svome čula. Kasnije, kada je saznala i vidjela da je to let 3. maja, shvatila da su mošti vladike Nikolaja nevjerovatno mirisale. One i dan danas mirišu kada odete u Lelić, možete osjetiti svetost njegovih moštiju. Blagoslovi Gospode, neprijatelje moje, i ja ih blagosijam i ne kunem. Vladika Nikolaj je svaki narod smatrao svojim narodom i svakog čovjeka je smatrao kao svoga brata i vječnog sabrata. On će 40. godine u Valjevu izreći proročansku, samo par riječi, neću više da vam dužim, o vladici Nikolaju kao prorok. On će reći pobedit će pravoslavlje, ali ne bez muke i mučeništva. Pobedit će pravoslavlje, ali ne mačem, nego svetošću istine. I mučenici pravoslavne crkve napunit će kalendar tela Hristoboraca i za Hrista postradaju, ležaće na zemlji jedno od drugog, ali će njihove duše u Carstvu nebeskom biti zaista daleko. On opisuje u Drugom svjetskom ratu kada su četnici ubili 22 Njemca, odmah je bila odmazda, 2200 građana Kraljeva je odvedeno na strijeljanje i oni su pjevali bogomoljačke pjesme i u trenutku kada su puške trebale da puknu i da oni budu strijeljani, jedan od njih bogomoljac je vikao Hristos vaskrse. Kaže, iz 2200 tijela je progovorilo vaistinu vaskrse, kaže 2200 tijela je palo na zemlju, 2200 duša se vaznio na nebo, jer kaže vladika Nikolaj, ma kakvi da su bili grešnici, ispovjedili su Hrista i ušli su u Carstvo nebesko. Takav je bio vladika Nikolaj kao prorok. On će u besedi 1939. godine na 550 godina proslave od Vidovdana reći za Kosovo, dovodeći u pitanje sve i sumnjajući u sve, mi spremamo jedno novo Kosovo koje neće biti dostojno slavnog srpskog imena, da ne da Bog. Što se desilo 1999. godine i sami ste svjedoci, ali te njegove proročanske riječi su zaista ostvarile, tako da je Nikolaj i kao pisac, i kao egzegete, i kao teolog, i kao filozof, njegova riječ je čudotvorna i njegova riječ je ta koja vaskrsava. I evo, pošto sam malo odužio, da završim ovu temu opet sa pričom iz naših krajeva. Ovih dana se malo govori o nekim vojvodama i malo se ružnije govori o četnicima. Ja bih želio da istaknem vojvodu Nikolu Bojovića, kojemu su 1943. godine na Žabljaku, bio je tu prisutan i Draža Mihajlović, doveli ubicu njegove majke i rekli mu da je taj čovjek, Petar Danilović, ubio njegovu majku. On je im rekao, momče, zašto si to uradio?
On je rekao, natjerali su me, ubili su Petra Milića koji nije htio da ubije vašu majku zato što je to majka velikog Nikole Bojovića. I Nikola Bojović je rekao, ja ti opraštam život, idi, mlad si čovjek, pokajat ćeš se, idi svojim putem. Kažu da je taj mladić koji ubio majku Nikole Bojović imao 18 godina, četnici su se pobunili kako tog ubicu da pustite, a onda mu je Draža rekao da pravi hrišćanin je samo onaj hrišćanin koji prašta. Evo prečistvuju Bogorodicu,